And glory to God. Po yasamek sapol matay skat walkan me. Imek tay kalangan kiyang kauno po ko chingata. E song toto. Amen. Opportunity choto met wetamet. Virtual. Child kakakuya to talk up korong. Amen. Ka utilize hearing. Amen. Po hearing. Okay. Makin wiyata faith. Grow. Faith come in. Amen. At child poso na kungkerta so. Very important. Makompil ko te ropa ko mo on sa sapol mo hearingen. Kiyang nan salanga mo yan iyay kapakap masanun ko tan kin. Itanaway masanun ko tan kin kowela songkan manana ola. Amen. Songkan mesoto melel. Lord to God, kalap talent kin kitail. Tak kam kamelelen. Mamimin an Bible. Makakilangatan an Bible. Tanan masanun quote. Kelay. Okay? Amatama kong kamelele no soto mimin an masanun quote. Soto katapama. Kakairtalale. Soto katapama. Biliyan paliyan lamalamin. Kakairta. Paliyan lamalamay ko sa iya. I-ministry puinin poson makakairtalalen man. Kay merakamele men of soto minan masanang quote iban tayo kanana pil kin check kanana pil evaluate kanana check kay po song chorus hallelujah kamele men quote soto gisang gitail kubura soto pake quote masanime soto kin kasaleyang kubura ong rail kan makin aklalakang gigele na ramas mamarainin sampawot kaya marainin sampawot ye kakin sampawot lalakong sampawot me puksarawa dito yung child may momon poy mo silang kaon. Amen. Soro kata pa mo silang kaon. Amen. Up ren Christ kahit ang katailan pil ren Christ makalangan what rich ta pagkabuyo nga yan kak rong ata. Padir me rong apros kak rong ata. Amen. Kabungagot tir me kiligalang apros kak kalang ata. Amen. Glory to God. Madueta, bilren Christ kalep. Magtapan kakin put in application. Kaya sang ni intern Christ, sang ni manaman sa pulumamasan, o sang ni tatoken nganen court. Makatkat retay. Makinkat kiyang katay kaya lunsak. Pagtailan kapayatan no matter what. Magtay bil feel, kagagan kay sensuat, आपको कोसनेते में kapaya ta. Kakakan me, you're not feeling right, amen. You're not feeling like you love them. Up kapilata me kapampeki ang Christ, amen. What a blessing, what a blessing. Glory to God. Kampakapay kas to lose, amen. Udani men tayo makas to lose. Ang so koros mo kapapeki ang masa ng court, you're winning, amen. And we are on the winner's side. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Regardless of what you are going through in life. Tama ka piluya. Lalat tama uya. Lalat taktal uya. Lalala sa body of Christ. As a believers. Wag tayo bila sa manan. So manan so pukat. Miliso tayo pilan so mabil parak yang. Kay ma. So lang pil pressure. Kay wag tayo deny who Jesus is. Kay deny tama ang kila. Naman ang kisuwat ki. Parki. Amen. Akchay pilanana pil. Be careful. Panan boldness koros. Talanana boldness ki. Ta aimaki the grace of God. Aimaki kalanganan God. Tama Christ wiyang nanatay mo. Amen. Pues makaksuway kimegot. Likin da Christ wiyang tayo. Sota. Po song koros magtay kaksuway ki. Kamba ka pa wrong. Song koros magkomuyong ngay kaksuway ki. Acha wiwiyang maukan. Legaw nirna mo silang ang kaon. Bagan tama-taman o yan tama-taman. Amen? Iman so koros at kapungan kung kolang at Christ. Kolang Jesus. Magkaraban na tayo leo pa na mapitata couple. Ayon so koros at kataman kiyang katayin. Christ o mumutso. Beitang koros, kalalapang koros, anan pan sawas koros maanan, ong, Pwopwoud, ay so koros tayo kilangnan pungan Christ o mumotso. Kay tame, ola ka nananawiya, o ngaray liyakan,
tama Christ wiyayang mumonso. Tama liya ka nanano wiyayang Christ. Okay? Church anano wiyayang Christ. Liya kan makmay bilanano wiyayang olakan. You know, it's so simple. Baktotrok child melan deal with this nature of ours. Mautan full of scripture nan katete kapil katete maring. So many things me pedata child der ma maurki maura na ramas. Amen. Glory to God. Kapangagot child pan tolang nan. Sa lilihangain ko. May isang kapay kalangan ng coach kauno tang kalangan ng child ran koros sipil mang kapengkiyang kauno amail more liyakan olakan okay olakan ma kakenwiya kakainging nakailan kamaran yawasa makamimiya kalangan ng coach okay ipilay kapakap magchailan be bold nan wika chipil message ma kauno kakakela kake perang pulikit na nai mongyong okay alelera sa mautang chela nane ay maki kauno o piliyara men sanitize the word sanitize mamasa nun tamo ay pilmana kiskapachayang kamakala kiyang penay okay it's time to be bold check kasinan kita kauno ay maki okay one level na chela ay maki kauno ipil moman kraisa pa na ay making kichel mo na chel papa coach. Amen? Correct. Magchapan, so tsaka ko imaki, kao naman magchaw ya papa, kati kasik manong sarikan ka ko imaki. Tama ka patpato kati ya sa watch. Okay? One arm ayma, one arm komatki, one arm lalapachang, mele lang. Okay? Aipil maur manong sarikan ban ko talala. So, child kelail, lalapach, as a couple, niya child wiya popo teo okay I man kakela kay child pwe child ter ponopon ki kameleleme teren pil ay wine song mag child pil pantan learn song chocho momon godly parenting okay pwe ke pak choche kameleme pwe ke ngoy pil chikitanan panay nay me chikita ititang kolas raw pwe wiya kasanti kaya ay papanono kak misa ayan na kola pelikak sanganay sa may mamor lale itingan ay sarikon watawat kapakap ay kaksyowiya okay ari sangan wiya pa ako wiyala anapan aramas ariak child panaynay te papanonok chay kelail pilata utampi tat example ang ne chay sarikan ak chay pangklang nganan coach mapan transfer okay transfer tamak mimilale na pang carry it down to generation. So, kalangan ng coach, ipakichay lang kelail. Check kelail, der naman ang der suwatiki. Okay, alaliray sa imay potintin tama. Makamiminan eryayo nan wasayo makasama palinganim so chawyo kakoyrta, then why you're staying there? Kanan na pimpilatas ang nanamong yung unsa. Kaya makmakit ko po kaya ramasintawi. Pinitak rin kao na tami yan nanawiya. What should I do? Po coach pang kasaliyang mo. Pamakakakon, ka everything is neutral. Okay, neutral mawewe kaya kak neutral kakak palimayang palimaon. Ko way mo ako lang muri. Okay? Makawiyas ka kon ma mori sa ulang miminan sa nga rairo and it's all about pleasing people para mas men peran ay panintawi. Be careful. Watch out. Okay, but the enemy is a pichiki child. Or pilata kay lail ren kauno. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay? Kabunga got. Kachayl yang nan masa nan got. Amen. Wasama kachayl ban. Mata-matawa. Maraming kapurano. To ibil challenge you. I-challenge you. Kaiten challenge mo kita na kamaiban. I-challenge you. Check ang posonan. Ong masa nan got magtakan wat-watak. Kagalang irama kasi yak chang kawalya kabala na Roma isak riyaw. Chailang kawalya kawala, chailang mata-mataw, ong masa ng God, wag sang sampawat, Chailang ter conform to the pattern of this world. Chailang be transformed. Okay, kahit then, iro pa kayo utopagan wat likiyala. Panso koros me, am kakairta na ng poson, am maurin saulang kawiya, mamauran koros. Challenge ping ko.
whether man posonan yay and biblical miminan masa ng ko taka pain create. You know what I mean? Taka pil wawa posonan me kay ranta yo go yo kolokola posto miminan masa ng ko. Amen. Pain talent too. Evaluate pain ang mo ran so course. Masa ng ko tan wiya klase ni rongun. Makan pain tap. Okay, pag child there religion to it. Ni bangas kasi ya. Kachal ko say usang at child memor ki usang. Amen. Kachal to it farsi ko magasompal kita ran sa raw ranan Bible study ang song lesson ng popoto nagtabel na. You know, so many things child na challenge na child mo. Humble before God. Man so koros pag child ko tong kauno child na ang kamaula, right? When me a sense of you're good already, go to WhatsApp, can be good, feel good. So, utang kita na go to, iwe when hungry, thirst for righteousness. Man so koros cha present before God, pues ito pa kayo just token mimo silangan ka no. Ran koros ay rirong kita just ka krokla. Wenti tangaway pitoy pitalong kita sansal mo silang ko. But the thing is, pay na cha mata-mataw. You set an idol thinking about me. Tuweta, iyan so kokoto. You know, gikakayang kaunan so may better. You feel okay. Okay? Aban so koros stay humble koto ka nana. Kachayil makayo nana. Amen? Praise the Lord. So nana more may isang kapurangot kita nana koten wiyata mo. Amen? Iyata desire. And kamaw yala. Mamaw, ekak mau sang tolul men. Klang, miya good, miya better, miya greater, best. Kaya kita techa good. Oh, how are you? Good. And utan mau tolul men. Okay, arena tamiminan mau wat utang jana na constant rancors, refill, fill up again. Okay. Wasaka ya iraka kicha wataker. Okay, ibang kasi yacho, oh I know I watakwasan. And you read, but did you read it? You know? Masanang coach present tense. Okay, and so what? Kaiten ayo. Makabil watak naman sa ko, it's not about this morning. It's about now. Put in application now. Taika kuyangan so what? Wameta ba yang erkan? Okay? Isu ba naman ang meta ba yung aircon? Sa mga pilata makapan. Mawang ampo to glory to God. San na mau to bil mekot bil change. Agis mekot si sa mga laka bil purato. So, ka perfector, mau chor. Wanalang galew makabaw mau chor. Amen. Sampaw sa punta to kayo. Kapanutan nanti yang ngijete. Iban ngijete. So, to slack off. Amen. Praise the Lord. Constant doing what is good. What is the will of God. Run course. Praise God. Hari challenge ko buyong ay. Kita ko lang na Matthew. Isak tuwa. Kaya rajidik payo. Len wano. Ibang watak. Kaya masan isises af kachin sabang rail. Kumail soja kan watak masan wat. Nan puk sarawit tuwan son wiyapan aramas. Akachin wiyata olo li ni tapyo. Akachin wiyata ta. Ololi. Ibang purang ko prayang. Akachin wiyata ta. Oli. Kilang. Kau na sa duwa kilang. Amen. Makupurata ni chapyo all na bandu tuwe chapilalatan sa wat. Kaya apchela sa sampawat. Kikiyawak yang. Wiyapan kaunin sampawat. Kaya kaunin sampawat may kasaya. Yang kayo zon bayo. Resota kin poson puekin an kapiterail kan rochoroch kila coach suaten sampawat coach manage kin karchong Israel la. Porenter kilang marain me taka Israel marain en rongamao tuen lingan en Christ me utan tuecha momon court. Kay so kaunin sampawat karchong alar masatray kan. Amen. Ya kaunin sampat tebel. Praise God. So, ni tabio court huyata all li. Amen. Go to the wagla. Go to the bill change or match ibang wakitala all met. Lili. Hallelujah. Glory to God. It was subject to ornament. Okay. Ikamele le me ka sombalang ka child book child kin
Kilang masanin coach o tama ko pron coach tutueta. Coach o kila. Amen? Praise the Lord. So kay di sa nga masani. O coach masani yay karapan ma all pan may kisang sama o ina o patyang apot. O irariyaman pan wiyala wartayo. Irarisolar wiyariyaman. Pwe wartayo. Arkalaka aramaste kamay pasang makot kachin kapatapanar. That's my topic this morning. May men share. Kalaka aramas. Kawela the kipasang tama kot kachin. Kipana the kapatapana. Amen. Kalaka kotora pasang tama kot kachkipana. Amen. So, iman galalabak isme anso koros the intention anso koros ininangi puen ko wela ten kotora pasang ten ki pasang. Chapel. Okay? Okay, Benjamin. Yay, chapel. The divider. Chapel. Chapel, atay accuser of all the brethren. Ime we ason uwang. Ime kin kamela, prapala, kowela. Ime kin koto puen kipasang. Amen. Song chocho ibantayang makort makatkibana. Metuwecho komu yung ngay may speak on behalf of mapupot kan. Makapopot may nokiang kochi pang kolokol komu ya reynay mo kokolacha. Ibantayang kupuran kot. Kaman eupana. Kaya nan lo kaya wayo nan King James so kasaya. Kitailander don't put it under. What God put it together, don't put it under. Okay, after so to use nan NIV o nan Amplify translation take ano kasaya tama quote join together. Okay, don't separate. Okay, kate ko choro pasang. Ari yuwen. Gajay ter kawela kipasang tama quote kachin kapatapana. Amen. Kauna makachin plata kipana atay panay na yan nan suma tuwetaranit. Awiya. Kamu yung ay kichan ka connect together. Coach makachin kupurata kan ka connectang yan. Yan ka connectang kumay. Amen and ministry in Popo. Glory to God. Is me pan song and divine. Magchay ka learn ye chapel. Kitay lang understand. Amen. So my point is, may man katete yung uk. Kalaka aramas kipasang tamagot yakat kipana. Peleo. Iman kataman kiyanguk. Kita ko lang Mark Silu. Okay? Yang ko lang Mark Silu. Mark Silu, riyesak payo, ibamil watak. Okay? Kakakcha di taon, kakakray di taon, kokoway ko pa yung watak. Ankiyan soma. Maweyew pan, palpasang wiyata puin kay. Mabanupan na nanpungar. Nanpungar. Weyo socho kakpoita. Puepan marpasang. Amen. Reza klimaw. Mabanay na yew pan palpasang wiyata puin kay. Mabanupan na nanpungar. Panay na yew socho kakpoita. Puepan marpasang. Amen. Amen. Ah. Oh, glory Jesus. O ibang kalala baka ismamamasan na. Ismamamasan. Nalo kayang way isal-isal. Inting way tata. Okay? Jesus mamamasan. Jesus mamamasan. Komu ngay so talipilipil pastor, double pastor, ponang pastor, so talipilipil. Korosan na pay attention. Pwede makaw ni mawuya. Chapun kecil korusyan. Amen? Amen. Amen. Imawuya mga child koros karatag jalan na pay attention na tame mamasani. O kaunti pala malamang makumpil sa manlar. Tangay ipil sa manlar na masarot. Pamasa ng coach mo. Masa ng coach ngayon. Gay masa ng coach pa. Lela cha mo rapan.
change aja more. Glory to God. So it's not just listen to it. Rong tabakeu. Akchananen kin pedalong. Ananen kin santi. Anana revelation and pilkin mia. Pagchan kin kak. Apply. Chan kin kak kabayata. Glory to God. Pamakin kayo kaparanong kauno kabayata. Sang. Mumumam suto kabayata. Amen. Hallelujah. So the point is, may man kasaya. Uban ang koros makin miya. So trapay tayo ban miya. Wow. Amen. Kameleleya po uban ang koros maban miya. That's it. That's their downfall. Amen. So nan popod. May man katede. Chaman makombuyo mo pod. Ngayay pod. Kichaw team. We are in the same team. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Apa kay back? Glory to God. Kay back kagilaman. Ang pauta me uya uwangu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God. No. Ibang tayo kitailan na nasa makitail. We're in the same team, same house. We have one house. How can a house stand when it start dividing to each other? Yang mo narabang kakas-kasino po pang marati. Imakchayla na ne kiyasa. Ismalap. Isjana na yang ichepel. Desutana na ksin may tataksin. Kahit ang buksaraw ka tete yang Chailan James ka ter may tang chepelan sa umaw. Iter may tang chepelan sa umaw. Right? Amen. Nanachil relationship nanachil panay nanimo. Kailang iyasa me. Kachil ko sang na so kay kachil me pompe so deep so chakay so kapurma kay tani so mom so talabil so. Ami ba tayo kasolar so kawayalar sa bulman Christ kaso lang. Isaw lang. So chakay. Ay siya. Amen. Kasaw lang. Wawag isaw lang. Kahit dan kan kotoran ka uno iwayain sanang. Kasaw lang. Pagcaan kotok. Kacaan hut. Pulikiti. Insan na chako. Insan nan kupuran ka uno men. Paita. Nan ngayo ay paniday pa ichaw iya ba magcamang pay kita. Pagcasa machay muncityo nipong naran kat kataki. En kawela. En kachora pasan. En kipasang. Imakareta machocho men mayer. Machocho men may. O kampagabay ko, kapacho. Pues so lang chocho pil may basang er. Ako lang may basang er. Renta marasalatak lang. Pues ay po sola lamaya sola pakriya sola. Abo ba tayo, you're so lonely. But you're never meant to be alone. Yes. Based on dama buksa romasa ni kachay sort of meant to be alone. Okay, kachay be still excited pa karakaran limpa ko. So full of love. Utan. Exciting. Man kolpa iba tayo the journey never end. Saikit. Imakaratak chelanana sa makachay malap. Work together na same house. Amen. Yaraman kasasali ko pa kikim sili furniture. Yaraman. Glory to God. So chaba ko miya mo oras mo Hallelujah. Amen. Jabal makin. Iyay ka baka kachailan. Asa makchaileo puin. Kumayo team. Kay bakman stand or against the real enemy. Use the real enemy, the devil. A good man hide. Okay, bakchay can play me. Apo chapel. Ibanda yung chapel socha pung socha manaman pon sarian court. Socha taululaksin manaman gis. Aksin takting ka paita pochay pueki in some way ko mamuitang. Ngay mamuitang. Jai bang kola la isu cuman campahe. Tapi iman kola la tama kin capiata. How? Makatay koros samani.
Kaya apchay sto kin chak ma boy mo chapel kina wiyawi kisin tor chikiting kisime puksaro masani der maitang atra kisin parang kakla sape yaraman maitata aso pa sa waray laro imo machma sampara riya isak saka parang kakla sen he parang kakla bungta ita saking kakariya tao kichpil Arieti. Yeah. Glory to God. Selakak nanala. Kapag nga coach, amo, ikamila mamasan ng coach wiya kapkapong kichayla still connected ang tamak chayl wiya koskosaya koto. Okay, ime kasampal kikakak prala ko kilang live man nakiyarkan po ki utang kichaylan one team. Okay, ari utang tamak ng kawela yata no kichan team yay division. Chakak mimima mo yuya kokoro ko pa kakakot ikaklang yamaman chepelakan waito ni action wiya pa kan ay pilkaklang yamaman aiken moitata. Okay, pakay tekin song karusia chepel palin lautin ang the greatest enemy mapinay yayingoy. Okay, my greatest enemy is self. And so chorus we are parapang pingoy. That's the making koyon chapiata division nan punga chahil. Tama mawang ya. Pil nang po mapitatangoy ay potap selfish. Roparapang mapang kainsa na mawang ya. Mapang mawang ay time. Mapang I. Okay? Awutan limpakan Christ. May kasaliyang kichayl pan matawa mecheyo mo chayl. Amen? Matawa mecheyo mo chayl. Ranche murakis kasaya mapitata ya kichayl lang vision. Okay, kairoir utan kasampal nan popoteo. Okay, armangoy iko ngoy ay popota. Sana na anki kairoir. Sana anki anki one vision as a family. Direction and kauno. Okay? Maiban sa pang popota as a anki division. Okay? Ayaw pinay kasanti. Ayaw pina. Ayaw mo manach pang kakuya chang ko as one. Miyan coach. Lampo kichayta leti sopong. Chayla play sopong me. I'm calling in ren kauno, calling in ren kauno, sa panchang ko pasang separate ways. No, utan coach and coach at direction, coach kutang kasampal, coach kapikatak chel koros unique, coach pilutang kasampal miya karpa na chel wak pasang, diversity coach utan ikupura, ima uyata manaman, kasyo duplicate, okay, kasyo copy, kakalep. Pwede kita God's purpose linganan coach pantatok na unity different kisakis wak pasang so tami kas ko saya ngoy ay pot okay ay so masawiyalar popoteo calling coach kisakisin coach mamipoy pilwaksang miyan ka makauno kiyang calling kisakis songkan me I was supposed to be sa pan fulfill kisakis ka together pan kupuran coach. Okay, kay teken me wag pa sa nga sa bangko separate ways po coach ka lang mo coach ka lang yama po okay pak sa kintiara tame okay sa pilmelan mamawon ko pa na papakaw no ara kay teken sa kilang makay teken ni kupuran coach sa quality makay teken kupuran coach we supposed to work together submit to each other respect to one another. Respect anointing and coach me kiyang ama naman. Iyaw sang may kalangan kiyang kau na me. I think this is part of testimony man intacha mo na ipot abang purang continue. Puyaw sang mo tani kalangan kiyang ipot puyaw ki respect and anointing. Amen. Puyaw ki chikitanan panay-nay mata chikitanan nan panay-nay na child wiyapan kasanti chiyak. Okay me chikitak lang. Arangay matmatawa may momen mo, may all makaon, tame all kasaneti, tame all inta, icha. Tsaka kasay mo naramas, sa champungin yang inta mo, pwede ka mawalan tayo, rapilika mo ray licha.
Okay? Ari kita pilnain sangan mo muna child ko santiyo. Ari tami inta ka share kalangan kiyang coach, kalangan kiyang iPod. Pweki yeyi kauno kelep mapangka kiyang child can respect one another, respect the anointing of God. Ari ong ya tami kilang Mia na certain situation tanan song kan ngoyay pot partner nan ministry tanan tatakan kauno kay me ay so asa tama pang ketongnya ay so tama pang ketongnya puya ke respect anointing kisakis masang ren kauno work pasang mamia rech arimak chailan work together as one kumapang partner kumasyapan enemy kumasyapan uwang manaman sapan miapak masakan marang. Okay, masakin come into our differences. Samur kasayaya ranchiyo. Common problem kan mapil ka na rice na nach panaynay makin wato. Common problem kan yayi mapitata money, mapitata night serikan, mapitata sex, went pa na ang popot. Okay, these three common problems sa kilang yaw na nach popot. O pil common nan popot chocho. Okay, yari. Tama sabil quality o kas school ki sang ren kauno po we're growing. Ay so koras magshay pan accept correction in kauno. May tang nganan coach and can revive and can kapung kichay kapang kilang me you're becoming more glorious and glorious ren kauno. Amen. Kapang kilang transformation me kauno pang wiwianan mo rin ang mapopot. Armiya bak me ach differences kan koto sa kan tiyarata me sana ne chakoros wutikich rebuke chapel. uwang kau sasang palikam yung mo mesongon wato division. Amen. Kada tayo amen. Konga ibanta ren liakan kichail ang somak chail ewang era chail pot ka kichail wiyala reo. Okay, may tang ang poten and kalwa. Okay, may tang ang poten yang kapakap ko po direction and coach, vision and kauno, revelation and kauno ay ko pilngoy yan so koras megan kapakap ikun ya kapakap ke Lord no revelation ang koyang ay pot pweki yasa me decision me apang uyata ay ipang uya backup prayer son kapakap ko po decision kan men uyata and kakalwach panaynay amen pweki that blessing will come down nasonsya matawapan koti topoy, koti la po serikan, kosam po serikan, koti la apan generational. Ap kapay masang ren kauno. Sibang ko prelang ay pot. Amen. Praise God. Wow, glory to Jesus. So, amen purang at saka tete klang agay kitay kasaik ibanta manbil palilaw. Mesay ko yata rel commitment ng kauno, may bitatautan. Kapopot ren kauno. Kami main kapatang ang pot, mi ran ang pot. Okay? Apoy man tayo magkayon kapato kamisang planen court mepitata covenant. Pokoti court and covenant man. Is a covenant keeping God. Sangatya nan Genesis kota pilal na Revelation. Court kin kasina tapon sapol mainaw kano nan sapol mainaw iwasang peran koros ka kung sakla. Iwasang mau koros ka kung sakla kabang kalang ata klorin kauno. Amen. Yes, kitai kas-kasik nan lang. Pagaman taulong nan sampa kap nan lang kap. Awi banda reina tel pangkat katiwo yang kauno. So tepek yang kauno. Kolokol nan sapol kitai pangkat yasang song toto. Imainta. Akay baktel mumuman maurin saulang. Kakasaya makain sa namav. Do you live it? The question is pama. A real ray. Isuno pa deny Jesus. Isuno pang wawai. Isuno pan suto excited. Isuno pan suto enthusiastic about it. Udani pan perenki. Amen. Menta makayang wiwiya tagas siyang wiwiya. I'm still excited. Pwede ya sa may real. A real lang niya kahit ang puwin makamakamakit niya. Amen. Glory to God. Karata kang pakapaya kasampal katana sa ren kauno complete nan inaun court. Karata makaperki maka uyamat matawa makonong kan kapopote sa tukonong ibantay mo ismakin ka chora pasang ismakin ka pantela ay chapel abang mangengen palia tangala palia bil mangengen palia tangata palia mangengen palia o ko be lamata o tan pung to lucha abantay po ilang indayo ko puy ako mumueta maka mumuy sa ulang apa ka puy
Hey, pacam kecai, kelai bantayo. Okay, nak chokolamanan amplify fiber lo, yang yokola. Na lo yang wayo, iraw na mark silu. Reisak payo reisak lemau. Tana, if a kingdom is divided and rebelling against itself, that kingdom cannot stand. 25. Okay, and if a house is divided, split into faction and rebelling against itself, you know that word itself. Amen. This is where kasampal katailanta, but klaiban tayong yawan kapay ni koan po tama pangkineu pana pungpana. Kaya chapel pangkin waito pechiyuk seli, pwe banggotan ta klang kasolari ang kau. O kasota meakot. But divide against itself. Pain goe. Pain ngay. Matawatar. Kakano kotor. Lamalam suwato kotor. O so pa kau na makam kamaray ni kaniya. Nganan kot sa dubang kamaray ni kunug meakot mag-divide. Nganan coach bang kamaray ni kunug na nailap pa na ramasa. Tatong iya yung mga nganan coach sa tatawag rin Jesus. Na nailap pa na ramasa. Suwat taulo liyan so pagpake. Chon metikila peni. Limpa ko yung chalala. Yata chen uya mo ko. Kare yung chela yang alaksakso. Yat, miya makakasaya. Miya, so chen uya mo ko. Kaunir na mo silangan coach. I did. Oh, glory to Jesus. Kampakabay ko, iminta kami masanan coach ngen. Masanan coach manaman. Masanan coach kichay bilanan kabachay ang achay poson. Kanan kamele na coach. Kamele le mesoto pakewa kinuwang kami. Pwede bang kotan taklang. Agay pa kauna kanyang yala kijuwang. Ay may mga saya yawam yaway. Pagkauna niyang itapeluwang. Oh, glory to God. So, pakeo kauno kin yangi chapel pakeo. Coach kanu palikin komi. Palikin ya. Ay so korsa kin yang kita. Men kita an memoriang yan so korsa. Ya peren. Hallelujah, Jesus. Chapel bangin wato mata-mataw. Abangu wato kakan. Mengenai salangan palia jangan lapil mengenai ngai paut palia jangan tu mengenai ngosal ya katakay. Aman po iti kiswasa aman po iti kiswasa. Pagkakan mi ayar mautan solar non pagpakaya. Acha bil bangkay to bil mengenai taklang mutan. Esto ke sampal kenu ay si pueta acha ka depan kenu. Hari. Ko to. Okay, na may isang ran sa rawyo. Ngay sa ramaw yung knak. Hutana pong chatami matmatawo. Apaliomet. Melan chatami matmatawo. Okay, achabil pa mo tinawag. Gaglang, amakit kan. Ew, champion lamata. Okay, klang. Ganto kapay ko. Isang ka makasampal. Kachailanan na ter may asam me. Chapel me bibili ki puen. Pitalong puen. Kawela. Tama court. Kapatapan na. Panimo yung sa kakaskasinan. Ma division pan mi. Way yung sa kakaskasinan waray. Sa kakaskasinan. Imayin taki ka sampad kachayla na sa. Tama gupuran kauno. Ang kachay. So sa pakeo Christ kin uwang kachay. Amen. Pinlanayasa. Sang nan wiuya ko telen nan revelation karos sabol makan no matter what na rail selak mapil kamakamala tepil lokolok tepil backslide melalabot yung coach can never deny Jesus. Amen. Oh kapangakot. Yang ko lang ng James. Yung naman ng James. Bukan James. Glory to God. Book of James. Ibang matang lo yang bumbit. James silu isak payo. Kaya masani. Jangan capsang isak silu.
Isa pa. Okay, mamasa ni po pairin aka church o mawokin mi nan mong yung main. Ar kumain der wiya tipang memelelo. Ni amail kin suway ki amail erbit. Isang lamaw, sangan erbit wat so chakin pulisang nalang. Pwede uyaksan sampacha. Soja kisan palingen. Aba kisan jebel. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Wano, isa wano, pa wasame peirino mawakin miya. Ye wasame pingpingo sangan suat koros. Pilgin miya. Peirin. This word, peirin. Ubana. Kay, takot. Peirin. Peirin tuacha. Ka peirin kubwa. Kata pinchik-chik. Kata kameluwa cha email kelay. Email lapa-lapa ko ka chik-chik. Email maskan pungkiya ka solar ma pungkenu. Ani sa itiya me pung. Ani sa itiya anolo itiya me. Amo mo solar ay itiya. Acha belam bilpang waiton tintayang menengin kesali kelang. Kelang. Putan mi ang pung rancha yo. Ang penedeng ko sampal kunuha kelang. Hey. Jabal uta marswat. Waito palimaun palimain pen mengenengan. Abi bantai marswat tanah suta pung. Lau keban utiang, lau ipan maitang, lau ipan rongala, lau ipan ya kisan tamakan mimreyo peiren mawo luwak. Mimrei, kaitan iyar pichomo, arpichina ramasmo. Magchay kamat mo na utaan arpit pung yomet. Ya, kokosan nan jealous, kokosan nan mawo, kokosan nan peirin. Peirin yay luwang kiyata, ima pung ngay masapung. So, tiya mo nang panila straight wasa, takcha pang kawewe. Wag yan mimrecha. Kisan paluar kachmet. Mawo. Kaan kira so kapil manan kapil puintayo. Hey, glory. Amen. Kaklang imay tawa katecha rong damin ta. Melaw kachakin rapakinan masa ng god pagchankin. Okay? Iran pu pagchankin asa. Kapakapki. Kaya kita cepurung daming tao po ki proteranti ko sa iya mo po irame kin kacanga ko popo tirame messaging council messaging popo no kadaleta ma it ko mo kasaya kadaleta ma coach masani so be it and po itanan mo Amen. Pag child chorus ko sanan palwara ibanda yang socha ramasaman socha lepelma samoro labalap tepil prophet so kala kong kapi alasang aramas. Alasang Christ bauya chapun momotso. Alasang Christ pa yeyime nan koyong son iralaw riyaw rajikit wano masa ni koros makatete kauno ran arain mauran tuacha mauran Christ. I target makchan alasang ani. Yes, Jesus. Maur koros meuya i makchan alasang. Kay in some way kalingan kaya naman amaur po kaya mamaur yang Christ. Apa yang so koros mo kapang karasayang ang maura manaramas churur, that's a lowest level. Pagan kan kaparak yang ang maur. Kaparak yang ang maur Christ. Amen? Amen. Kan makabay ko, challenge ang faith. Yaraman alasang siya pastor. Yaraman alasang iyata. Wadak masa ng court, masa ni so be. Baik. Paiwasa kapay yung mimiya mo. Amen. Praise God. Apa yung mimi? Niyan so mag-child pangkin pa ikiyang masa ng court. Pain kij. Glory to God. Kalangan ng court. Pasamilan kerta. Mimi na naspil excited. Kelay ni palwarat kat. Ab kupuran court. Ang so koro sa kinasa. Sa kakana. Sa tama sa out of the will of God. O ang so tama. Kupuran kauno. Sa kak discern. O kambagabay. Kichakukulang lale. Instrument jump ahead. Ab kichakukulang lale. Ma anso koros makchakin sa pegyang kauno discernment spirit pelken kunla kasalar ka kanta waray lawasaki si makarta kasala katakay kabil mamorin sa tamo komara
bana. Oh, glory to Jesus. Amen, amen. Yang makola nang kayong current. Iralaw silu. Ibang kasaya aja. Tama Paul bil kasaya nang kayong current isaks. Ya kayong current silu. Na egas kasayang rai believers ko. Ibang watak ratig-tig utana riyay ko. Na nai pata kong kumay likak isoja kak pata ko yakin kumay la ramas mahan kingen sarawi. Apa ramas memaurin sampa marasang seri ni amal poson Christ. Wa kikchala sama baby Christian aptan so lang la. Kakairta. Amen. Madwa chok chay labuya. Kachay biluya kakairta. Glory to God. So, kamachur. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Ikin kita patak mangay dua jam ikin kachungalekin kumain plantiti. Kay socha kita patak lal dua jam kisin mga kakaluak. Pwede kaya may saikin chay charang. O kumain pil saikin chay charang and so what? See, abtula na ratig kay suluwa. Pwede kaya may maur. Akin kalab mauring sampa. Pwede kaya may kinuukipan na. Amail pairin kan. Met socha kin kasaleta amail kin mamor kin maurin. Wait, metkin, metso kin kasaleta amail bil kin mamor kin maurin sampa o kin kakait kitya kin sampa what? You know, see, the point is ya kasalapan na rin maurin seri. Pwede kin pairin. Pwede kin luwak. Pwede kin yakachat. Pwede kin socho eupan na. See, this is the point, bakjala na nakilang. And so, koros me, songa ni rai kakin mimiray. Luwa, pairin, akachat, kailok, songa. Iban tayong still baby. Ida ka baby, da ka saygin jayub saba. Ka baby Christian, da ka saygin jayub saba. Amen. Kahit din may nakiyakiyaw, ismakin yang kan pairin luwa kakachat. Ha? So, ngay galaw. Ari, kau na mamasa nang ha? Kecil korus. Kagengkan punya kita. Ime tahu kaitan ko kisan sampawat. Apka mimi canan sampawat palwaroman ija ko mo. Kampakapay. Aray na cabang kairta tuwela Christ. Melimpak cor pangkin mi ansauta. Ansaw magawya lingar kakaklimpak. Imak chay kemain patangkin limpak absurd ka kapayata. Puya kaya apal. It take time kecailan kairta. Niya chay ban apply kilikilang. Masa ng coach, apply, apply, full of application. Amen. Amen? Amen. Amen. So, kuang po, jebel kat kataki, pa idea o da matapatawan minan mga mon. Kay, pweki, kan ka kuwang ang po, kay kakaskasay siya kakakintaki, so pa kay pot kin mo mon jebel. So, so mo mon jebel. Glory to God. Tama-taman magkumayaw siya. Kumasawayaw. Kumananimayaw. Imet siya kataki pakman sa minimin. Kam represent Pohnpeiyaman represent Amerika. Imet kataki. Apkam pakapay ko, chailan lalakang, chailan naan kiyar pitin kot, chailan ananganan kot. Ang gisawasakang chail pak chailan kakilang. Tama ko nong. Within your reach, makakakaudi. Kakakaudi sa tamarang. Kakakaudi sa dananisabang. Amen? Pwede kita. Pwede kupuran court. Kupuran court. Court masa niya kamay sa takong kosaran kauno. Amen? Think about it, mainta. Nay, the Caesar. Utahan, kome kayo may. Kome kayo may patakreta. Kaya Caesar bilbang kasi tang kome bil kayo may. See how easy siya pero sotaan sa umbil kota mo mong kisim kapang-pangapin. Masaba na sala appreciate, asala value, asala, amen, believe in one another. Praise the Lord. So yakasala ba na rin ser-sericha? Pweki? Akamay mimiyata, pairin mimiyata, luwakpil mimiyata.
Pwede kita, imay kasayaw, selfishness, ropa-ropa nga siya pain ngay, tama pa ang mawang niya. Glory to Jesus. Wala ng kalesya mo. Yang iya wala ng kalesya mo. Mana iban? Okay, praise the Lord. Kalesya mo isang limaw. Ama kumail pan kin pakpananan pungomail tuwecha. Ay. Way pekek pa na. Oh yeah. Let me see. Isak sulu. Okay, isak sulu. Kupur mo. Isak sulu, ha? Kaya di sang isak lumaw, isak sulu. Way kaya tasang isak lumaw. Isak sulu. Praise the Lord. Kalesya lumaw isak sulu, arituan kumail riyay ko. Kumail malibilip tonger and salatak. Praise the Lord. Abamail salatak ko center kamangayang inangan paluar and kakaon kumail ta. Ablimpakan karayang amail pan upa pa na. Amen. Ya? Kecil salataklar. Praise the Lord. Kasaya isalataklar. Praise God. Isalataklar. Pwede kecil manibiliptong maurin salatakren Christ. Bataulat saya tanah kater may tangam salatakan kamangayang ugisa naman. Tama ka menuya. Tama ka inangya. Amen. Met chocho kecil may kasaya ka met chocho. Rasalatak sangarail. Pwopwoud. Glory to God. Jesu ka wag talaga pura chay libanda master to work ibanda yung kate play me good. Mani tabi ang Pwopwoud kayo sa to work kate pa play me good. Ang so koros ko eh. Ngay. O tepel. Magisongon ko tabo yung prapala ko wala kamela. So to pa kayo coach kupurki a child mo and poita. A child mo and bless. Praise the Lord. Kapangagot. Kay artana achal salata kater kamangayang inangan paluar and kaun kumailta aplimpakan karyang amail pan ubapanan pong amail. Praise the Lord. Pa autaban ko sa natapon kun wiya aralap eucha pakang menimpam tuwa cham kun pakang pain uk ta pain ngay. Tatong yamasya isma menimpam. Isma menimpay. Makayo karaniyugan. Hey! Amen. I both makayo karaniya. Sama niya taulul. Asala ay may panakaros. Ay mani koros. Kampakapay ko utang child need to take this seriously. Pwede pantayang child. Ima chapel kan waito. Kawela Pwopwoud chocho. Kamoy pasang. Kawela panay chocho. Kawela mamotso chocho. Pwede kaya kong songan, create, akamay, payrin, ikasalapan sang kamera, bibidyanan, maurin seri. Kaya tami ako sa iyak maurin seri, kakawayang yung maurin seri ang umaray. Kaya kachamantam na yung kikisin bolelo, menang kiseri ka ni bangga sa iya. Okay? Kanana ay lapan pong, kalakriyaw ko tahan soran, ay sang-sang puya kita, MNTT. Amen ko, kawela may rakabil tatake, rano pon. Okay? Ngay may sampar. Sampar taba. Sampar. I think 6 years. No, 4 years. I both can talk graveyard. Ang I can talk nunra. Okay? So I both can kokola. Night serika. Ngay makinabali ray lipo. Ari, ita eksim poison mo. Kaya I both pang kono pataon nagkikokola tatanga. Ita eksim poison mo. Pertak. Ngay kin kola katitiray. Naluka pang po. Sampar payo. Kaya uyakin na iksinser makayo jugo-jugo. Hari, iyasa dami kos kasaya. Utanikin men mair ap sangja yang ngay samala. So do bagaw seryo kasaya. Oh, yip kaberta o kupurma kuy kawela mair.
Kuburmak. Soto pa kayo buhay kita. Kayo, seriko sota sa megot yo. Yeah? Hallelujah. O emo po seriko. Kay iray serika yaray lamalam sa ikin tauta. Sota ko nang. Praise God. Aramasaman. Matod. Masampare riya sa klamaw apo yasang sagpukan kung wala ka ng mga nanparaw utang kamakam mabawiyawi, right? Kau ya memenal ko ba po nga werti ko takot mo kan wata kaban utang kamata megot sopong pwede kita paluwaraw mibiyar ng paluwaran tot aramaslaw. Amen. Piltuwa chachay maurin saulang kamba ka pay riego. Glory to God. So to go nang aramasaman memorial er Christ. Glory to God. I'm speaking to the Christian, the believers right now. Kaya kamay nga Christ ang more. 10 years ago, I'm still mamorin baby. Akamay, pairin, luwak. But meaning, tayo sa daw we are child responsibility. Tayo sa daw we are child puko. Amen. Pues sa umpukat koro sa nanay eliminate. Ya, iban tayo kabang kanta, pues still palwaraw yaksan sa bawat. Aba mela bang puralang puwer. Amen. Afka mayroong kila maur pwe uyala men mayroong maur masarawi mon kupron kauno. Pwe uya men kautak. So, uyak kisan kasain puksaraw mo. So, mayroong kasi da represent mayroong maur. Uya ka bang uyarang korosan ni mela. Mayroong mela maragong uyaran tiyo ko ng katatamarang. Chocha ko ay kamela mano kita po ni sikalanak. Mauro constant every single day. Kaba mamaur ki maur and sacrifice. Baitala. Pain ko kasarawilang maur on kauno. Amen. O sa pulmanggot kan korusyang kasaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Don't just take my word. Study the word. May tanganan court. Hallelujah. Kung makapanatlong maaramasa. Ha? Praise the Lord. So, kung bakabay ko, uta na kasampal, kajailan kailta na child maurin sa ulang. Amen? Stay together, join together, kumayaw team. So, belang ang pautan, makarani yung so belang, kachawiyayaw team. Ama so tamimrem, iban tayo, perkatete, sa uyayaw team. Kauno, mapuli kumapana. Kauno, makikumapana. So to ko nang kan yang ala chapel uong ang po. So ko nang yan yang ala chapel uong ay po. Amen. Praise God. Glory. O yay kabagap. Child kachang etire child. Okay, take it simple. Mga ibuya sayar. So iban tayong tamataman masanan court. Ngen. Mauro ngen. Kay men katstiyang the court yang nanachal maur pen change. Pero kosang niya child ban value. Kosang niya child ban kasampal kiwongi. Hallelujah. Ran koros. Praise God. Praise God. Hallelujah. Okay, glory to God. Let's go to the question is, ayaw mo na ibang kakauti. Ayaw mo na ibang response sa umpukatapang ganuyaw. Ya, jealous, menakamay. Pautang ka menakamay, miyatwa miyampunga ka pansitra kamay. Ay, yari. Untaan uyakin niya, utaan chamueta. Panaray suri ya paman. Eh? So may panenay so kunon uya kawaya tuwa chama. Utara kan won kanya kasampal. Chapela banjang sila mga ngangan sila mo bla. Kapopota chautan so lampu. Kapopota chautan so la ko megot. Kambaga pai ko chama-chaman chapel ma chay limunditi. Kay tena ramas. Kay tenang poten. Amen?
ibang prongo prayer. Glory to God. Kay tena po tena mo minjiji. Tepel ma mo minjiji aptak. Tepel soto ko koto tanu wani masuka koto ka lusiyu. Akin koto wasam akin maitata. Mimin ilkin klaso. Likin wani mchokin klaso suka pitalong. Mamal seliya po suka pitalong. Retail saulang. Socha pum ta manoman ew. Puen bijigoti bijiyati. Amen. A palin lautin na strategy ka kan kana pue kita child sasa. Child sotasa yamona child bantil with. So how to stop stripe? Stripe me man ko saya. Wasaw kas kasaya akamay parent. Parent eh? Ba parent magang kareta akamay. Asa? Ka parent kita pue kilabang mausangu. Ka parent kita pa business so kairtam business and so. Kapairin kita pa patakar mas peren kaya amon so. Kapairin kita pa miya. Sang pairin kay. Go name it. Sang ta. Ko wasan to ko kasapulta kasapulti. Oy kasapulta. Ay. Pairin kung white ni sang kaya biyan chepelak si morswat ma. Yamo manaipan ka kauti. Pairin pwe kit ime ka saya ka chal uya. Child mimi po sampawat ap kahit ang ka-child kisang sampawat. Amen? Kula ng Genesis. Yay kapakap. Isaac sulu. Amen? Mami yan ang buksaraw yang yak. Kula wasa po kan wata ko pain. Kan kalangki. Silang umuyante. Masamuyan. Okay? Kaya masani. Ew koti. Okay? Abraham ar masalsang isip. Kolang paliyapang yang akia pot o megoros meanki. Kolanger paliyair en Canaan. Lot pilyangi. Abraham inanan ka papa. Abraham ta? Wait. I thought man, sa tumagang kakabobo, papakot sa tumagang kabobo. So, magkakabobo lang kasi kakapapakot. Wait, so, Abraham kabobo? Hallelujah. Praise the Lord. Yasa may machoto, bisto kami lala makabobo kakiyang chuwetan ng wingkot. Iban tayo, koti-kot sa man mautan, kapapa. At yabil parang kasaya kapapa. Pagkupuran kot kan kapapa. Amen? Ay tiyan ka po. Magasampal na na-child mong yung ano na-child mong yung. Na-child mata-mataon na-child mong yung. Idea, what? Yeah? Pagkapopo so tabibi siya in one area ka 1996 maawar. May sampay right target po. Monimalan megoros. Amen? Kapopo means everything. Nanimoman ka kapopo. Nanampopot ka kapopo. Nirnom serikan ka kapopo. Oh, glory to God. You are blessed. Lalo kayang wayo kasi Abraham is blessed. Rich in blessing. Very rich. Actually, lalo kayang wayo kasi very rich. Oh, glory to God. Amen? Inanan kapopo. Pwede na kisip, coach, ocho, yang aki corn o silver. More. Taululasang mo, magmagit ko lang petel o ay wasa kawataya imo impalkan mas yang aki pay sarawiyo kautak yang kauno wasa. Amen. Lot limaw pilnain kisip coach yang aki apanay o nachon tatagan. Woo! Kaya naman story Lot, Lot. Isman Lot. Lot, Iran, brother of Abraham. Iraperian, ari, wagi na nephew mo. Aba 9 kila. Ababaw mela. Kasi, seri maral papa, especially sa mamaya, pan socha aral katautok, socha kopo, socha abay, abura masal. Arabila pramuata.
Amen. How come? Lat pil nain kitiran ko. Tiran pil ka papa. Na chonta tak pil mia. Mia paut na chonta tak. How come? Tama-taman. Mega say yaw. Tama court kapatapana. Court utan pamples. Amen. Tama court kipana. Court utan pan kapayata. Why? Abraham. Baba Abraham. Ewiya. Pila chay Baba Abraham. Amen. Abraham wiya papan covenant. Court no kiyaw may ibang kapay kata ng Genesis sa kriyaw. Ibang kapay kata wasa koros me bang kapay kata ibang kapay realita. Amen. Wasa koros mo kabang miya ibang kapay kata. Abraham olan inomen. Bimenan inom court. Kareta ang so me lat pilyang pachang. Woo! Praise the Lord. Praise the Lord. All the blessings piltaw diyang Lord. Amen. Kambaga pa, himay kasi yakime. Tama kauno kipa na. Iban tayo nanat mamaw. Iban tayo ba blessing toto pil biday anointing. Tama coach kay yakin niya dia bil kosang ni. Sang ni ach pileo pa na. Tama coach kikit pa na. Sang pil niya ay blessing anointing may ay podcast kasi yaw. Pil sang niya coach pil tatawang kikiyang i. Ime kasompal ke child value kasompal ke tama coach kapara na. Pagay den cha ko pa na uya kaparapar. Setiap pergi saya punya ke idea na ramas ija marang ija child kisan pak ija magchay kilang langan ma ya wanti pa na nan kita seri sabon kisap kokosan nanim mela so what ija saya lak kasangat yoman pasampawat mo labanan sa yoma Lord ka jalanana saya utan pultakan planen court nan kupuran court makaratak chalwiala eu chalwiala chonta takan kauno. Pagka coachman kabareta song loud, pagkaitan mauratcha, kokono pang child bil maur makokoto. Hallelujah, Jesus. Amen, amen. Thank you, Amen. God. Thank you, God. Hallelujah. Tama coach kipa na. Planin sabon ma blessing koros ko tiyang report. Imay ka saya ka ba? May pasang ka? Glory to God. Iban tayo ka salatak sang ambod. Amen. May kas ko saya. Me babot. Me lam ko God. Riyasaw lang kan ka sa tayo kas ko saya. Makasag may tang kraysa mo rew sang store choro. Awi man kasi may isang raybo di ba tayo? You are lonely. Imakarata ka rabrapa ki songon filin void na miya ray. Amen. Pwede kita achal kowela tama court kipa na. Ba tayong story la. Praise the Lord. Lot bless pwede Baba Abraham. Kichal koros bil bless pwede Baba Abraham. Amen. Koros mo poson la ray Baba Abraham. Kaiten? Chal wiya kataw to kan Abraham. Abraham. Praise God. Lalaon so ya kaiti tana ariaw ta pensa po so chay charong ariaw ta pensa po so chay charong pues Iran kausania pues ira koros nain ki pelin man chochoya yey me pai o akamay yey me pay o akamay wiyawi kita nan pungan nain apramo nain lat nain rasilaban manakan niyan sa omen kenan omen Periskan kausan chanan sapo klang ang so koros me blessing of mia. May gok chay suka kinta o apo kauno kapayata ya Abrahamila chochola imakarata ira kamaita nera ira isola kak sapo sola icha iban tayo kauno sasa me blessing ko pa na utela sapo mia kisin mia measurement yo me coach sasa pwe wataga tiyer pcha mangamkan awat ka tiyer sangor so jam ne ko juma kot sasa inda tonya ma kaun Jesus sasa me ya u ko ban chei pasang nan luk limau an so me bataki ang picture kiti la ukan esa sa me ban chei pasang asa akot tutana peren ki an so me sapul mau kan bless Bible ko saya mo utan ni ya mong yung an blessuk and bless ya and bless na nakapabot, bless na family, bless na business, bless na financial, bless na megaros. Amen. Iya mong yung coach mo. O kampagapay, makapawata puksaraw ka pa ang tiyarata, mautan, coach, paren kikapayata sa kulmakan. Emang iyer me, uko panchay. Emang iyer me, wara pang mawiti. Ay sa oras me coach kin kapay kichay takinta. Okay, tirala, chapil, kabil mang kilang more. Ibang tayo, coach miniminan process in kapay kichalta.
Amen. Each are regarding Amen. your faith, kanana kamelal, kanana give something to God to work with. Where's your faith? Yang poson, ya child poson. Regarding dami mama sanya, but this is the point. Akamay miyata nanpuan. Pay your chapta. Tanara, akamay ray peita. Yeah? Kaya nga bil ko nom seryo na ilabo seryo bil peita. Na inriyam sa ulang o. Kung may kola saraw ya, we may be sula pero kola saraw. Pautan. Rabeita chakit ng bungsot ta. Don't be baby. Ima kaman klang Jesus ka kalangiti. Lempa kang menem pam tua cham kung bakang bengo eh. Paya mangi ime kosanet ke kaiten isenam. Kita ka kalukyo kosanet yo ya kalasin kosanet bakpa na nang bunga mai. Paya mangi makichail ban social like ka naman. Mangi makay bakchay bangkin isenswata ba naman. Makar pa naman. Am chay chong waitang makar isenswatan kaudi. Acay pagpagama naman. Limpak Pilipileo. Amen? Amen. Christ makarata. Melan ma Christ kat rechay labanta. Kowa piliyang aki kowa. Gumay koros tinaya ayo. Yung makarepa amay. Suto bang prong sapang gumay. Kaya po lalabot. Suto pa kayo. Ang makarata. Suto pa kayo. Pwede kayo inaukitiar may suto bang mo isang suto bang kasayigala. Suto bang mano kayigala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Soto pa mano kayo wala. Jesus masani soto pan may sangu soto pan deket mali wala. Iba niya yang. Yes, Lord. Amen. Song toto pel kauti sang chailer chal minimin pa na. Pwede kita akachacha kamay pay. Pay rin na chay sarikan pay ta okay. But let me tell you what Abraham, Father Abraham, man of faith, kahit na sabi man of faith, kasama kauno katan kik kampa ka pa? Man. My friend Abraham. Kaun Jesus masanime, chay solar pang uya, latu, ap chay pang uya la, kampa ka pa, me wewe ki planen court. Ta kauno pang kan uya. Amen? Kaso kin sherang ang friend, ang closest friend. Amen. Auto pa na mo. Pwede ka liki. Miya likilik, miya friendship. Kampa ka pa ko song toto. Okay? On and on the story ka bang watakati. An sa watcha Abraham. Papa Abraham, dame uya. An sa watcha bonasata. Iko lang tamutan. So to konongan miya akamay. The parent. Kay the pay. Sa amin ni Mineo, may ikas ko sa iyaw, nan pungara. Okay? Irabal settle. Ikara dalat. Na, yeah, chama matagati, yeah? Don't just take my story. Let's read. Abraham intayang lat. Kilang. Kachapanay-nay. Imanom silabakan o nay silabakan. Rantera kamay pa na. Kaya choron pasang melaw pelata meniasam memawang mekamau ke kausania yo isa sa wala ko pagan choron law kausania makapan ko iwasakis ay ban kola agis wasa choro. That's the point. Abraham an sa wachen tayo okay lat pelata wasa ka banggola ya kay kare tala kasali ang rasabo intayang ya Pilata, yaw sa kabanggola ya. So kung nang pasabot na wala, puitak tiyana na puweki. Blessing after blessing, rachochola. Kaya how, yaw mo na prama, deal with strife, ta akamay ta bayo, ima. Ya, ekiyang lat, pilata, takamawki. Yaw asama kaman kola ya. Okay, makabanggola palimaun, ibanggola palimain. Go pilata. Buksan ka dito yung child, that's the problem. Kilang lacha, kilang ata. Jordan, Satang o Komara. Wasame bilan mo, buksan ka masalime. Ansa wo, mon. Ya. Ansa me. Tuwa siya Garden of Eden.
wana kasalel. Maur mi wasau. Imagarata lat. Bilgita. Oh, glory Jesus. See, the spirit of it. Paan so koros makapan men. Komen kana. Men, ngay men poita. Ngay men kana me, which mean na child popo, dia I chama chapel kang kalusi kang child. Pwede white up piti kang child si isma pong, isma kana, and isma poita, and isma soto poita. You know the spirit of it. Lat piti bitcha kilang tama ramas ka kilang. Kilang kasalel pan wasaw. Ab chama-chaman lat kosang yan kitiran kapay ko. Kosang ren Abraham. Pwede coach inaw kiyang Abraham. Song oras maka 9 ki. Anki. Song oras wata. Kauno kabayata. Palilaw tinatay mamaur ka child. Kauno kachkin ka child pana. Kapay ka child ta. Ka child man kotrora pasang. Amen. Kita bisa salar waun ki. Mebita ta anointing. Katie. Is my pastor. Is my leader. Is my uya. Mo. We don't know anything about it. But kita kita sort of value. Praise God. Go sa tamano kaya. Kay tama lot plata kola palio. Nana lata pilipil. Kay ten. Puksaro masani me kola. Wasaw. Nakabawat wata koti bang kata store short. Pag kaya child time. Kola stoko usan nan sa tamo ko mara. Abo kola kasinenta luma sa tamo ko mara imo man chapi mo. Kola kasinenta tento wasaw. Apa na inay sapwe kan naseri nachon tatangkan pwe ka popa. Ira chorol pasang kay tenta idea mo. Ikola bimo kilang lang sa tamo ko mara. Amen. Kilikilang lang sa tamo ko mara patol sanger olang goto. Etol sanger isma court kachkiyang. Taman. Stories chapta chala. Abraham lata babaw mela. Abraham wata lat. Wawa koto. Sna story ya isak siluo. Lat tirra na pay. Kopopola. Poita miyayer na chonta tok. Apo. Nasirikan. Yeah. Kola kawatan mo, okay? Kilang lang sa tamo ko mara. Murila sang jamo, chay bigla ka kay. Lat pilmimiyer nan sa tamo ko mara. Okay? Abona miminan sa tamo ko mara. Bible bil masani mabilmiya, puinyo ko takalawet lat. Nakan, kalawi reality. Isma kola rescue, ya ibila Abraham. Abraham pil puligi itu wata sampai silubugi rai kola pil kalaweti. Icha bin maun, me Abraham conquer makarata Melkisedek. Kay Abraham uya yang Melkisedek isa kisiyo. Pwede covenant me uyata. Amen. Kaptiala lat yang kilang kemasa. Na markia parti sang Abraham. Pwede Abraham bawedi. Pilkilang asaray, tadigay kiyang, gay may rangkan ren kauno. Hallelujah, Jesus. Pilpalasang mo, kutay bisalo katagay, lat pilmimiyer nan sa tamo kumara, pil still purpura lato wasa. Ari, alsaw me mimiyer mo, salar ka kanta, imenta, discernment spirit, kanta wasa, kilang at wasa, pwede ideaw, liya. Ang so me ko sana sa tamo ko mara yan so makauno ko kasto komo mala sa tamo ko mara. Lat Abraham kabakabki. Ayat wa mamel mak righteous. Pa an Abraham mata-matawo lat o nakan naserikan mechocho pan mamor kita maur mere tikitalale. Kay kotilel mek. Kauno sa dupang komo mala. Lat apot o naseraben Siliman. Way Riyaman. Nasira ba Riyaman no? So siya. Iray malawlaw sang ek. Imagareta ka mumumla. Pinanay laban tanga-tango. Diyon lang ko. Sawa sa iray kapichiray la. Liya bin still. Men mimicha sa tamo kumara. Pwede masa ni ter. Takchay la sa akin. Masa ni ter. Kilang lamuri. Aglang lamuri. Kapag kapay ko. Pak chocho kauno say patayin mo.
Pak Jojo kauno kachkin kachai pana. I make us kasi ang sokros tekas kasi ya. Pwopwoud tekas kasi ya. Christ momotso. Christ momotso. Amen. Abraham puekia asa connectong kauno. Asa me mapil changala, mapil kotila wasa me sota maurmia, coach pan kapang tapang kokusa tapil me anane. Coach pan take care of him. Amen. Ilasin ang lata store mo, ima na kita puin Moabites. Puya kinasari ko bilwendiang. Glory to God. Kampo ka ko, kauno melan warni komuyongay. Kaya iwasat me melan meditate mautang kasampad ka chay lanane. Chay lanane ka na yung chay mo po coach ka pa chay ka chay pa na. Once magkachay pang kotoro pasang tama coach ki pasang. Kayo kapan tama coach ki pa na. Kapan suto ka kanta. Pwede tapta suto man kausan na sa tomo kumara. Ami me masliki. Kilikilang lang sa tomo kumara. Kilikilang lang. O salya katakay sa tomo kumara. Draw him near to sa tomo kumara. Ebil ko kausan na sa tomo kumara. Amen. Ibo man tapin tama stripe kung uyang katay. Kaya akamay kung uyang katay. Pairin kung uyang katay. Kailo kakamay kung uyang katay. Lima karata tapin akamay tsaka na nakauti tsaka na nimo. Kanan ka uti chapwe. Eter mimi sa tom aga mimi ya kiswasa. Chay ter may pasang kamakabay ko yasamikas kasi yang metoto. O the spirit of it kateta wrong layout. Kanan nga naman. Magot mamasan ng. Pwede sabon mamasan yay mo. Sabon mamasan yay ngen. Sabon mamasan tuwa jagat last magangkota palaway ko pungay mo. Pwede katakoros anana may tong coach unsa kanata mo. Glory to God. Amen. Amen. Let na siya po. Discuss kasi atan so magkukulang mission. Ang so magamimi yang ampo. Ang so magabil patapatak. Glory to God. Maduwa siya kit. As to ko nang kita so patakan patapatak. Nupot yung may usang. Ami mo na naman may usang. Glory to God. As to ko nang. Amen. Ayaw mo na child ba na sa mesto ko nang? Pwede kaya imo ma. Just ka kakakamay dyan, imo ko to put on smiley face. Wasa, kaururiyang kumain. Kichapta pata, kawang kumain. At ko nang, pwede coach pampil, katengki at mo. Amen. Lord Jesus. Praise God. Coach, ubalikin kami. Coach, kinukin kami. Coach soto pakew. Nana mata-mataw magangkoto pichiwadi. Kater mo itata mata-mataw yaw mabangkoto. Pwen palianta kupuron kauno ka sa makaitang kupuron coach. Kaya mo na iba na sa makapuron coach so imakarata puksarawian nane. And we are basan pa na chakamelel na nataposon. Amen? Lord to God, Lord to God. Hallelujah. Ibang kiyang ay boat. Hallelujah, tame men share. Kami na magtry mimi erbon. This is the end. Amen, amen, share. Tame coach kipa na. Kalaka kipa sang. Amen. Kalaka cha amanta ang kipa sang. Praise God. Amen. Kalangan ng coach. Kami lang mamasa ng coach. Amawang achamor. And kin kopong achamor yawasa magchanane. Kachan wakitala. Okay, chanane nganan kauno. Chanane kelapan kauno. Kachater me yata pe nacha. Ariak check up akap. Ikamela me ima masanan coach. Mamasan niyang kachamain sanga charya. Pen chak sa pali ang more. Kacha an kumong yung anak chik mong yung an bike. Kay makchapak kauno. Kasalapan na chalimpa ko ang kauno chapampay ko ang sapulman coach masan. Ari kami lalame example in Mauren Apram, Mauren Lot, mapilkayam sa kalachayl lesson in main sangach. Okay, ang so koras miya division, miya kamay, miya pairen, miya akachach. Okay, miya ton maso. Makan po ni siya mapanguya. Pumasok yung kusang ni tayo so
imoman miyayar ngay mekoch. Are ikamelele me kapay makotipon Abram somehow ima kakairata Lot. Okay, so kapay makotipawa kotiampon Lot. Ay sa me Lot pil kapayer miyatara simpung miyatar ngile. Kaya ang kalapram. Okay, pil miyayar na puin. Ariak check lang ni end of their story. Ima rawya miyayar rupa na. Okay, ari tuwa siya pil kichail. Kichail popot kan. Kichail kasampal ki. Wow niki amanaman. Wow niki ang pot. Ngay li popot. Wow niki ay pot. Purang siya kan purala ko kan purang kilang. Kilang niya mamangkaw na pakpaka kasampal ki kichail Syrian coach. Pil yamaman church the Syrian coach ha. Ken kasampal ki kauno. Kay kachuk ko to lingar-ngarang kauno. Church su chak lingar-ngarang kauno. Rakan chango tok men kautak yang kauno. Men mimenan presence in coach. Ara pilisang ang kakana magchelanan kiyang achel mamoran popot. Kasya men kola perperanang selia kaya ramas choro ra ka purato kakainsop lingar-ngar ngilsuat pangaki ampot. Amen. Ariar relationship po ikamelala mapang kusang niya chay pang kakpay ko ang kauno. Kay mamiyasangan ka pala kakchaw ya kakon na siya mamoran popot alukwar yang kauno. So pa yang kauno pakreng kauno kaya kasi karamas siya yon change. Iusang may pilmang katete isang may kuliti na naay mo kay kapakap kiyang kauno change mo rin ay pot. Kaya kapakap is supposed to be Lord dami yan na change na naay mo. Kamaraini kanya, sawasa kanya, kiyang niya mong yung limpa, kiyang niya mong yung paweti, mong yung akchikichik, mong yung submit ang ay pot. Ay sa makauno pan, pakauno, panguya may coach na naay more, ang nganan kauno, may pan sawasa ay pot, and kilang, pils conflicti na na mong yung tama na yawi. Okay, okay pa ikmo, imenta, ipengkoletisang ni the more magchapang kokotong kaunoy panintawoy me kaparan po the more ipilwan lautin ang bantin tiyarata sang chocho makauno pangkasalayang ko karip ichakiyan kicha ak chiki-chik lamon kauno wakyang tama masa ng coach masani mamumanay popotin kokotolal ranech sang choro ray koleti nan marainan ranech may isyanane may isang isyanane kawela isyanane uwang isyana na kamay. Kaya in chapter practice kisang ranach kola. Chabang kilang kauno abang kapayata at chamor. Pwede chakakan baik. Kaya kasi kampotan wiyama. Kung mamimaranach, korong-orong masa ng coach, kaya man usayang ang pot pagkakasi kampotan kapayata. Kakapakap kiyang kauno po coachan kakuya na na more. Kaya kakaplay na na chamor. At siya pot pamping kilang. Tama waklakan mamiyana na chamor, akaw na mapantilwet ang pot. Kateman skuli ki ang potan wiya. Tama ko poran coach. Po coach utam pakangok. Am tupang ki ang manasola ang pakpakakaunon, kauno mangi ang mongyong makapakpaka ang pot. Akaw na pilpan sa wasayuk. Apang peikinuk. Tama ka nanekan, God is on your side. Yes, Lord. Kau na pan sa wasayuk po kia mangi may nanganam mongyong mangkenen. Or cha kay pakcha anano mo itang kau na pakchocho chaken mo yung kapakapintang Lord fight for me. Ilikiyang mo pul nan limamoy ay pil pokata telefono pil call seli ay pod ay pil chok seli na Facebook apa ay pil marang kiyang. Okay ayaw na intayang kau na Lord I leave it in your hands. Yahweh when wine tang kauno men take care of my problem. Ay pilmen yang at solve problem. Awan chukak poita. Makentak mo itang kauno? Mo itang kauno ko kasaliyang ang pot wanang pakpaka. Jesus. Abang wiwiya maswatanguk kapil kasaliyang makapakpaka. Kaya buhay ki limpak pang change. Limpak yay kauno. Are limpak mapang kisang masak. Limpak pang kisang kailok.
limpa ko pang kisang akamay. Oh, praise the Lord. Amen. Karatak siya. Imang tiyanan kaya sa mga kapakap. Kapakap pain makamita nga kray sa maur. Okay, makamimit po ang Facebook. Kapiluya rong-rong masanan coach. Ikamela mamasanan coach at lelnan area koros. Kay teken maranach pa ipostat yang popot at na anga siya mapopot. Te anga siya mapitata ng popot. Ipanintawe mamasanan coach at lelnan area koros. Makapil mimi maranach karong-rong kasutya popot e koko na panguk. Bukan kakasama ay so makapanlelan so ng popot. Yech mamasanan coach. Yech mayanana itawin. Yech mayanana kapayata. Okay? Makapil sa ikin siya mo itang karay sa maur. Ap kasongasongan po ang popoten kakmaw. Ipanintawa, you're missing the very first. Miss lapalan me coach. Ipanintawa, ang popot sa siya kakmaw. Makrais so siya pasaneta. Mau mamoy kakilkilang. Kakakpainta wara ng pots dosa. Kakakpainta nim. Kakakuyang ang pot ng seri. Kumakaknain ka pa na seri. Okay? Kak miya sapam, miyam tupso. Apo panintaway ma. Sang pukakorusia at temporary. Epil meaningless. Po kita, so chak as chapan pa ang ukokola. Ayaw rang chapan, masalsang wasa. Glory Jesus. Ay so makapang masalsang ang panay na may paninta kamela. Tang may mela. Ay kamela met the greatest tama ko yun. Kisakis te so yung may kakiti ang ay poto na isarikan. Yay mamor ke limpakan Christ. Amen. Yay mamor ke hasa mamor ke kauno. Pwede kita that's everlasting. Pachapach. Apang kukola siya. Pil one day, miya hope, miya kaparaparpan masabang purang chupa na. Amen? So what's the point of tami raprapaki and nisampa? Miya sa mayuran. Sa siyabang yang wiya soso. Sa siyaban. Okay, kahit kinintaway may esyo kasampal. Kanan kita mamiya nisampa. Apoy makareta. Kakakan kita mamiya nisampa. Kakakpay ng wara ng pots to sama kayong kasalel. Okay? But the void, chano, mimi chanan kapeta. Kaktaktakas to saan lingan ko wayo, puro to akoy. Nanawan layon na niyom. What's the point? Kaporto, maramor na niyom. Okay, arya kasalayang kichame, ani ki me coach, ani ki payan sampa, eso chakak sawasa. At siya mamauran popot. Kahit yakin mo makayong kasampal. Kayong kasampal, Christ. And pasan neta at mamauran popot. Ay sawe mag-Christ pasan neta maur. Christ pasan neta nan nimam. Nanang panaynay. Akabang kilang. Inaon coach kan pampay-payta. Kasya na nakataki uyang ingi cheche yang. Once makapay kang kauno, inaw kan pampayta mapang kapayo kata.